Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Menteri Luar Negeri Sugiono telah menetapkan status siaga 1 untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, Iran, seiring kian memanasnya konflik Israel dan Iran. TNI menyatakan siap mengevakuasi sejumlah WNI yang sedang berada di Iran dan Israel. Hal itu akan kami bahas di Sapa Indonesia Malam, beserta juga dengan sorotan lainnya dari dalam negeri. Pemerintah memperkecil ukuran rumah subsidi menjadi 14 hingga 23 meter persegi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bilang, hal ini solusi bagi generasi muda yang ingin rumahnya dekat dengan tempat kerja atau di tengah kota, tetapi dengan ukuran yang sangat minimalis. Apakah rumah ini layak ditempati? Selengkapnya akan kami bahas di Sapa Indonesia Malam. Saya Radisa Putra. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, perang Israel dan Iran kini memasuki pekan kedua. Iran terus menembakkan rudal balasan ke sejumlah kota di wilayah Israel. Saudara, inilah sejumlah serangan rudal gelombang ke-14 yang dirilis Garda Revolusi Iran. Menurut media Iran, rudal-rudal ini ditembakkan untuk menyasar fasilitas militer Israel dan target intelijen lainnya. Iran tak menyebut soal lokasi peluncuran rudal, tapi serangan ini jadi bagian balasan rentetan serangan Israel. Serangan ini memantik sirine di wilayah Israel ketika militer Israel mencoba menangkis rudal Iran di langit Israel. Serangan terbaru Iran mengincar wilayah Israel Selatan pada Jumat 20 Juni 2025. Serangan ini dilaporkan memicu kebakaran terhadap 6 gedung apartemen dan mobil di sekitar lokasi. 6 orang dilaporkan terluka. Sementara itu, Israel menyerang reaktor air berat milik Iran di Arak Kamis 19 Juni 2025. Kantor berita milik pemerintah Iran menyebut 2 proyektil menyasar fasilitas nuklir Iran, namun dilaporkan tak ada kerusakan atau dampak radiasi akibat serangan ini. Militer Israel mengatakan jet tempurnya menargetkan fasilitas Arak dan segel inti reaktornya untuk berhenti digunakan untuk produksi plutonium. حمله کردند. دشمن صهیونی مجتمع آب سنگین شهدای خنداب در استان مرکزی را مورد هدف قرار داد. مرتضی میری، مدیر کل مدیریت بحران استان مرکزی به خبرگزاری صدا و سیما گفت این حمله تلفاتی نداشت. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, menegaskan, dalam konteks peperangan dengan Israel, negaranya hanya membela diri. Saat jurnalis Kompas TV mewawancarai eksklusif Duta Besar Iran untuk Indonesia dan menanyakan kapan perang berakhir, ia meminta hal itu ditanyakan kepada pihak-pihak yang mencintai perang. Sampai kapan bagi Iran perang ini akan berlangsung? Karena nantinya pada ujungnya siapapun yang menang, yang menjadi korban adalah rakyat. ما جنگ رو آغاز نکردیم. همه دنیا و حتی خود رژیم صهیونیستی معترفند که رژیم صهیونیستی جنگ رو آغاز کرد. ما داریم دفاع میکنیم. هر لحظه که جنگ متوقف بشه ما خوشحال خواهیم بود. هر لحظه که به ما حمله نشه ما دفاع نخواهیم کرد. دفاع جواب حمله است. این سوال رو بعد از اونایی که جنگ افروزی میکنن و در منطقه آتش به پا میکنن بپرسید. بگید که جنگ رو کی میخواید تموم کنی؟ همونطور که تأکید کردم چند بار، ما فقط دفاع میکنیم و اگر حمله نباشه دفاعی هم نخواهد بود.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memperingatkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, karena bersikukuh tidak mau menyerah pada Israel. Trump menyebut kesabarannya untuk Iran telah habis. Pasca Khamenei menyatakan Iran tak akan menyerah, Trump kembali membalas dengan respons, "Semoga beruntung" pada Khamenei. Trump bahkan mengisyaratkan Amerika akan berbuat sesuatu lantaran kesabarannya kini telah habis menghadapi Iran di tengah peperangan dengan Israel. Supreme leader of Iran says that they will not Say good luck. And what is the end game? Say it. It's already run out. That's why we're doing what we're doing. Yeah, they had 60 days and a big, 60 days, plenty of time. And they made a mistake. Honestly, they made a mistake. Their country's in ruins. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas dukungan AS mempertahankan wilayah udara Israel. Netanyahu menyebut Trump sebagai sahabat baik Israel. Ia juga menegaskan serangan Israel ke Iran sebagai langkah menghilangkan ancaman nuklir dan rudal balistik. אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל. אני מודה לו על ההתייצבות לצידנו, אני מודה לו על התמיכה שארצות הברית מסייעת לנו בהגנה על שמי ישראל. אנחנו משוחחים ברציפות, כולל ששוחחנו אמש, שיחה מאוד חמה, ואני מבקש להודות לנשיא טראמפ על הגיבוי. אנחנו יצאנו למבצע הזה כדי להסיר שני איומים קיומיים על מדינת ישראל. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד בהסרת האיומים הללו. אנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו מכים בעוצמה אדירה במשטר האייתולות, אנחנו פוגעים בגרעין, בטילים, במפקדות, בסמלי השלטון. TNI menyiapkan pasukan khusus dan alutsista untuk mengevakuasi WNI di Iran dan Israel. 34 personel TNI yang tergabung dalam Crisis Response Team atau CRT disiapkan untuk evakuasi WNI. Sejauh ini 115 WNI di Iran dan 11 WNI di Israel telah menyatakan kesediaannya untuk dievakuasi. Kapuspen TNI Majen Kristome Sianturi bilang pihaknya kini menunggu hasil koordinasi dan instruksi Kementerian Luar Negeri terkait teknis evakuasi. Namun Kristome memastikan rencana evakuasi menggunakan jalur darat karena pesawat tidak bisa memasuki wilayah udara Iran dan Israel. Kita menunggu dari Kementerian Luar Negeri ya, TNI sifatnya standby, menyiapkan prajuritnya, melengkapinya sehingga nanti apabila memang dibutuhkan ya kita siap untuk membackup itu. Jadi yang di Teheran itu ada 115 warga negara kita yang sudah bersedia untuk dievakuasi. Yang dari Israel ada 11 orang yang sudah siap untuk dievakuasi. Gitu ya. Itu data terakhir dari rapat dengan lintas kementerian dan lembaga kemarin. Yang jelaskan sesuai dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri bahwa evakuasi hanya bisa dilakukan lewat darat. Nah, tentang rutenya nanti kita akan ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri sendiri. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan telah menetapkan status siaga 1 untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, Iran, seiring meningkatnya eskalasi perang Iran-Israel. Karena itu Menlu juga meminta KBRI Teheran untuk menyiapkan rencana evakuasi 380 WNI di Iran lewat jalur darat apabila situasi semakin buruk. Menlu Sugiono menyebut situasi eskalasi konflik Iran-Israel semakin meningkat dalam 2 hari terakhir. Karena itu, ia memutuskan peningkatan status siaga 1 di KBRI Teheran dan meminta KBRI menyiapkan rencana kemungkinan evakuasi bagi WNI di Iran. Indonesia bakal mengajukan permohonan kepada negara tetangga Iran untuk memudahkan WNI yang dievakuasi melewati perbatasan.
memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Tehran menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya. Yang juga jadi perhatian, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut komitmennya untuk kerjasama di bidang teknologi. Salah satunya adalah dengan mendukung Indonesia di pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Istana Konstantin Saint Petersburg, Rusia. Keduanya sepakat meningkatkan kerjasama perdagangan dua negara. Selain itu, Presiden Putin menegaskan komitmen Rusia membantu mewujudkan proyek nuklir di Indonesia untuk pertanian dan kesehatan. И взаимодействию с индонезийскими партнерами в сфере мирного атома. Речь может идти также и о совместных проектах, связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий. В медицине, сельском хозяйстве, а также о подготовке кадров для национальной атомной отрасли. Kita beralih ke sorotan lain dari dalam negeri, yakni dari kasus penyelidikan mutilasi di Sumatera